Kubor Ketua Diocese Media. Wat hapdeng uslap bat ulo ubadum hakapostem kipait runghe jongga Paris namdong kelahiar saka balang snong sai sama ban sakhi ka singi burom jongga do nod bukhoi tam ujisu kabala ainam hagayimani balang snong sai sama hakane ka singi kraw la terwaya kamas bakhoi dari Reverend Father Simeon Sungo I Paris Priest jongga namdong Paris hakajing ya don lang jong if Reverend Father James Elisabare ibadiru ifara Rob jongga namdong Paris. Layo ru yaki kantin puson na Reverend Father Simeon Sungo hakabaya day bat kani ka singi burom sapang ka jing I jong ujisu yangi. Ilaong manta ka singi kalong ru kum ka singi burom jong ka jing I. Ifara Simeon ilayo ban ay baptisma yaki khod man sem jong ka balang sinong sai sama. La pengkut ya kani ka singkraw daga jing mani sakramen bat bod daga jing kan sungu da irang ba balang jong ga balang snong sai sama Parpun barumai sembako Amen Kajingai ay pray tunging Yesus Christ Nang babalang yang semua bahayu ni baro agani singi buram bakraw ang gadonod ukoy tam dong Yesu kabaga balang kailat ni panpunduan buram magani resmi ang nagbanta ka Paris jongi nabu kani agani ka balang sunong agani ka siburam gadonod ukoy tam dong Yesu man kasnem iwan ng ni Bayangi kubasyo kraw ang donut kundi jumi. Try ni terpang tipe baru leje tipe. Jongke uleje tipe bandong kuat jumreu bakerpang jong uhi. Lepen kuat jumreu baro di bedon kolor snap. Ko ide. Tongin ya iwe ya ide kan. Naba kating it kalong naubleng. Badia Kadri yang berpor lagi dan rai iban amburam yang donut ukoy tam Yesu ka Paris nam dong yongi agan senong sat sama kawada bu jiyada dari senong baro aga donut ukoy tam Yesu iki padara armut pada jin sunga kamju kibrodar yongi armut luwana lom asisi bakam jo yaki sister yung I armot yang warna namdong bat yang kibabuhat ka tekis yung I armot yang negas I armot bat sidur nasuk na tenan ipoy lang ini kamjo ay yaki bat rumit yung I kawan namanling sinong yosar kante armot terus na tenan sidur kayawan ko sidur asal kuat yung kabiang di ang gajing penjat ka an karul kuat ilum lain mulai ko kata garupam teman kam ketap gajing tam sning ya jaga tap ada ketap kuai ko gajing yak amba wani negas ni buram ka donor ko tam busu amba wani wujusu man subject yang gajing ne boong ika gasmi buram yung gajing le hoy ba kaya am kata gasmi buram ko ang Valentine's Day na kadanta khulot tama de chim ika kan gasmi yachang perlok yung ki Valentine's Day and ne gasmi na kadanta yung iya kan niyam Kristan Katolik yung iya ka
kam gesmi buram jing i ujesu na kadang tayong i Sabah kedonut mut ke jing i kadang jamnut nang i hayung nasan dari kai berkemau dari kai dari kekun dari jing i mau kres ulah ai bah tayong i ada balang tapi kulai ban simti ya kani Ikik pagi kami muslim dikulai menyerap kagini ikun muslim dan pendep kamram Kristen joki kamtam gaglehe lesai lejusni. Oh, kabalang ro kapdiang semua bahai kini ikun tidak kene kada kadeng benar. Ngadua yakin nam tau kures menong pelim tak kene kada kadeng benar. Pagi ro pagi kami muslim benar. Ini jumlah songsa songne bagi ipan kali dau kuris rajawi. Amin. Temta idon yaga ungkarku yang itu wailang kali di wai banjarot. Ikan tadi kejungi dia bagi jengnya adalah barok. Temta yang telah kejungi jongi dan kejungi wailang. Pengingit agak trinity bakut. Ngruai ngangit. Juga ni kamlo ban ladi at pentir ni kunjong hi. Krisma, pakin long di kun long dok kun sim, kun binong vision kun bakrau betri, ada unta resmi, ada himajung bleng dok pertero bleng, bleng kupau trai jung Yesus Kristus, upulai kepi nagapot, kun kat mai kepi dak ba sim bakut, nama tau pidem semua bahai pi, kalau kita kot jong kepat bakut jong bleng. Saya mentang apa selat tentang pi dak ane nim Krisma. Pindok yai long di dekat kemet pemayan jong kris bolong lendo nong sementangi ayah kene gedan balik kumbai pa bedmei lai gedan balik mentang ikun sementang kabalang rok ayah kene gedan balik Pupiang ya kene gedan kabalik bersemai satu thong ya ka hagabalang kabalong kadur trong krishi bukan mau bakene gedan le kalau kadak bapau jong din koi kristan jong thi akan kusta babha bakin sleng jong kabalang kainesem bak kniat pak ne mensim kuri kedong ne kuram ikun jong thi dia dan mental adu ngin lawai krem pen propria dau kris kutrajuni amen. Yang yang disyai Kris, bukan mau ti pa berkeklik babat ikan yang disyai penam syah bukan lip ai. Iki pagi keklik babat mamatin bagi kunjiti, syah bagi lahir tangarang bang, insakma kerja nanti, mereka ai bikin sakilang Jauh Kris dari dunia Kristan berkurang, seorang berkentai. Begini merbor tu kikun jauh berjisai. Ai berkena geding berpibat kanong kadak kesim jingik berskem kau Kris lagi domor berbang pada geding ini jatuhnya mesem bah haru penukoi kesni bau Kris inwan kwansau yaki nak partai jenim inlong merbor kikun agak imajum belai nadu.
Narbuta parko jungi, wishok jungi grimdo vaikadike. Baka pala madya kuchingi yuble da kuchingu vai pasilente. Jindu yaladya ngike padya nekotrai. Narbuta kane krumpe kristan jungi. Badang bamlong kakoni. Banshem yagji juble haki, ngiker padya megotroy. Narung tai wei pe wei nani, bangin nam snyau to man kesni laga jinglong po, bakangin stin terlai. Hadiamben ke para jongi, nipan kane dau presutrai jongi. Amen. Utrai ulan rengkat pati, rengkat patiru. Paduk leban bor barom terkuiki, ukpang parukun, parumen stembaku. Oh ya lesu sakia ukwe